Waan fukkura bakka TikTokiin kun dhaabbatu kan hin jedhaa jiru dhugaa rabbicha amma akkamitti namni qaama ofii quullaa TikTok irra baasa. Har'as hojii haaraadhaan fuula keessan dura dhufee jira. Baay'een keessan raachina jechaa turtanii koomentii jalatti kunoo anis bifa akkasitti bareedu. Jechuun amma kan itti kaastee raachiidha moo raacha? Sargi akka kana gurra keessaniin dhageessaniin beektanu dhugaa rabbicha. ኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ፍቅረኛውን በግል ፕሌን ወስዶ ታገብኛለሽ ብሎ ሰርፕራይዝ ያደረገው ወንድ እንግዲህ ፍቅረኛውን በደስታ እሺ ብላ ጥያቄውን ተቀበላለች። oduu gaddisiisaa fi oduu baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu har'a qabna. Akkamitti haati ilmoo sabiyyi baadhattu murtiin du'aatti murteeffama. Wanta har'a dhageessanii Masrii keessatti viidiyoo kana ilaalaa namtittiin tun jechuudha miidiyaa Arabaa hunda isiitu harkaa qaba raantana. Hundinuu isirra haasa'u jiran. Maal gootini beektanii? Ilmaan jahaa fi abbaa ilmaanii ajjeeste. لا حول ولا قوة إلا بالله يوكم أنكم ناناتو سيه ماتيتي إن شاء الله قرر خيباني تشاهدي يسلهي فردو تشاهدي دوغانا لقي فردو ابن نمتتين تنججورا مكانسي حاجة راجعة نما أمري إسلي قدوتي ميتي والله إسن لبا أمري إسي أمت دي دمي وابتشادا ilmoo harkaa qabdu tana dhihootana eega jaarsa isiitii fi maal ajjeesse booda akkamitti ajjeeste akkatti ajjeessinaatu isin hima. Soomana dabre kana jechuudha jaarsi isiidhaa jaartii biraa qaba ture adda bahaniiti isaa jaartii isaatiin adda bahe isii fuudhe. Isii gizee fuudhe soomana dabre kana jechuudha hooma 225 kana jaartii isaa ta duraanii sanitti walitti deebi'u kan haadha ilmaan jahaa sanitti walitti deebi'u deeman. Gizee walitti deebi'anii maal jettiin isin hedduu dura dhaabbatte hawaa kan akka walitti hin deebine please walitti hin deebi'ina please jaartii sanii akka hundatti godheetiin dura dhaabbadhee dadhabe jette. Gizeen dura dhaabbadhee dadhabe jette. Amma maaliin murteeffadhe jette. Ani rakkoo keessatti nama guddate ilmoon tiyyatuun akka rakkoo keessatti narraa hin guddanne yaaduun qaba jeetii yaani takkanaa dhufe jette maaltu dhufeef a'uuzu billaahi mina sheetaan rajim yaa rabbii keenya lubbuu nama baasuun nu yaachisin. Namtichi nama waa qabu isin ammoo nama miskiina faamilii miskiinarraahi maaliin yaade jette ammaan tana namtitti sanii fi ilmaan isaa kana addunyaarraa dhabamsiisuu yaade jette. Guyyaa takka ilmaan isaa sanni dhufan abbaa bira nu dhufan abbaa wajjin dhufaniitiin mana na bira dhufanii deeman jette. Eeshiin godheef jette. Eeshii godheetiin jette eeshii warra Masriin beektan. Eeshii godheetiin eeshii hawwituu tana summii itti godheetiin gizee isaan deeman jechuudha. Miikaa keessatti itti kanne jette. Amma gizeen itti kanne uummata isanii geessaadhaatii deemaa nyaadhaa jette haana beebeetaa haafame mi'eeffadhe itti kanne jette alaa kulla haala. Gizee eeshii fuudhanii mana dhaqan ijoolleen ummaa eeshii tana bara abaluu marreetu nu khanneqa ayo marreen si erge jaaniin sammuu isii keessatti sammuutii keessatti maaliin yaade jette amma namtittiin taasan haati ilmaanisan rabbi si hasab barsiisu namni ilmaan jahaadha duwwanni hafiif hin jiru maal jette namtittiin tun si hujibbiti muka gabaabaa fi dheeraa si horuu turte abbaan mana keetii kun akkasittiin deebine si hujibbiti akkamitti waa si ergite jeetuman lubbutii keessatti wahii siirii si gooti je'ee ana amma summii hiyyaanne jette siiriidhana gootii yaade malee. Hiyyaanni jette waan summa isinummaa nyaadhaa jeeni irraa hosi jette amma abbaan mana yaa kun hayyuu waan itti nyaannu nu godhi waan akka fulmaaree nu godhi jeeni naan jee jette kana itti godhe jette gizee akkana nyaatanii jette daqiiqaa muraasa keessatti za'a lama keessatti hundi isaanii gaggaban jette gizee gaggabbanii haakimatti oofan hundi isaanii takka walduratti akkuma walirra nyaatanii summiidhaan hotan namni torbanuu bakka takkatti cilee bishaan buute ta'e. يا ربي المان خلينا نوتيس يا ربي خيا مالي مسانو ما كنا همتولا يا ربي خيا والله مسانو همتولا يا ربي خيا مسانو راكبني دندسا والله هندنو تكتكان رومان كيزي رومانكا اما مالدو جرتي المانيسن يو ugu torba hadu taatu ugu torba ajisana khasala ها أنا ما دوت مالي وني براتك خنا فيسوين جرت مصرين قوتون عدوت وجوجران الموقع بتلعب عبتسنو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدنيا ترى راح نجرت وجرت وهم الأجيس جن مو أنا تدا أجوتين ميو في الرئيس تهو تكا يوجل جت جراته هون هنگ جارسي حق إيسي همينتي يوجل جت جراته هو إيمان دبا لما إيمانك أبوه فكرت كانت تعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله ربي بلا كنا نراها كفو يا لا نفور أمتي ما خد نفور بلتيتي يا مالي خلاص ما في اللي جلافت لبيس اللي جلافت أما المو إسيتن أبا إرا أجستي إفيو أجيسن إسيتن أجيسن كم تاتي
gana October kanallee mahkamatti deebiti gana hin dhumne mahkamaan isiiti unu mahkamaa keessa kana dhaabbatu jirti. Oh my god rabbi dhiige ummata sanii rabbi haa bas ilmaan daddaa'ima rabbi rahmata shafi ilmaan shafi haa godhuuf rabbi rahmata haa godhuuf namti jaaze ta ilmaan isii dhumantana rabbi isii haa sabbarsiisu tana garaan badee wallahi في فاميلي نمتي جسني جرام بديتي ربي سانا صبر سيسو يا بلاخي بلاك أنا ربي سنا راكب يا ربي بلا نراكب إن فانا كنا جرجة إنا منون لقى ربي شا أكمتي جرجة بينيا كنا أجرسيف موجتي كنا أفمي ميدوتي ملا أما موجتي كوني توم أجيفهم تي موجاسين بعد تاجر توم أجرتني تومتي موجا بيشوي بعد تاجر جانا وادن وأجر الدنيا كنا راح جرانو مالي وروتا جانا وابايا أجر لقى ربي شا يجي مالي تعالى ونكون غاري دام غاري تيجي ما خقول جرتا داي أورومو جدي أبي يجو غارب بيش أي أورومو قالدين كي سني كون كوفامو بقى قالدين كي نقالدي أكمل قال داجر روهم بيكون مال gochuu dhafi maal koo isiraan sana manjaniin wantichi kun maal gochuu dhafi dhugaa rabbicha nyaachuuf akka hin taane wanta kana qofa nyaachuuf akka hin taane warroota nyaachuuf akka hin taane angurra quba kaadheen iyyaan nyaanni angurra quba kaadheen iyyaan jedhe sareen iyyuu meemeenyuun gisee hunda carraa akka kanaa qabu dhugaa rabbicha qanii tokko carraa akka kanaa meemee qabdu meemee namicha kana ilaalu እሺ ሀቴ ሙፍቱሬ በቃ አርጭ jechuun itti hafeewu haatuun sun itti hafeewu ዶሮታ eenyuun meemee ጓደኛ ከከና ቀቡ dhugaa rabbicha ጓደኛ akkasiisin jaallatu qabdu meemee yoo qabaattan komantii jedha mucaan dhukkubsatee ciisaa jira inni kun immoo asii sigaaraa qoy maaliif gilikoosiitti sii fannifamtee jirtu sana buuftee bakka isaa caatiin keessu akka inni kaasaa jiru immoo eenyuun abbaadha moo doktarichi ዶሮታ ጊዜ kana wanti nuun dhagayin hin jiru siniin jedheen ture mucaan tokko haadhaaf ilmoo deetti fuudhe haadhaaf ilmoon sun immoo amma da'uudhaaf ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባ እንዲሉ ስምንተኛው ሽማልት አሁን ነው ከዚህ ከማህበራዊ ሚዲያ የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው እንግዲህ ኦጂ የተባለ ናይጄሪያዊ ወጣት እናትና ልጅን ማስረገዙ መነጋገሪያ ሆኗል። ኦጂ እንግዲህ መጀመሪያ ፍቅር ግንኙነት የነበረው ከልጅቷ ጋር ቢሆንም ልጅቷ ለእናቷ ኦጂ በደንብ እንደሚከባከባትና ጥሩ የፍቅር ጊዜ እያሳለፈች እንደሆነ ትነግራታለች። በዚህ ጊዜ እናት የልጇ ጓደኛ ላይ ፍላጎት ያድርባታል። በመጨረሻም እናቷም ለኦጂ ጥያቄ ታቀርብና ልጇም ተስማማና እናትና ልጅ በኦጂ ፍቅር ጭልጥ ይላሉ ማለት ነው። ከዛም በተመሳሳይ ሁኔታ ሁለቱም ያረግዛሉ። እናት ወንድ ልጅ ልጅ ደግሞ ሴት ልጅ እንደሚወልዱ በሐኪምም ይረጋገጣል። ኦጂንም ሰርፕራይዝ ያደርጉታል። አሁን እናትና ልጅ በቅርቡ የልጅ እናት ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል። አሁን እነዚህ ልጆች ምንና ምንድናቸው? ግራ የገባው ነገር ነው። አማጃሪ ለማንኩን ይውዳውዳፊ ሙጫንስ ደውዳፊ ሃትስ ደውዳፊ ነምችን ንፉደ ኩንሞ ኢልሞ ጀረ ለማንራ ማረገታ ጀራ ኢልሞን ሃደራ ቤፊ ኢልሞ ሙጫራ ባውሱን ማል ወሊትም የሚጀርሱን ለማን ወሊፍ ማልጀደም ወሮታ መቃወይ ትባሳፊ መቃወይ በርባዳፊ ጀረከና መላክ ከሚትታሸማ ከሚት ወሊ ገለ ጅራና ዳም በራከ ሚኪስ ጅር የውመል ቂያማሩ መቴራም ጊዜችኩ ፋሚሊ ኩኑ አርስ ወጂ ሃራዳን ፉለ ኬሰን ድሮ ፌንጅራ ባየን ኬሰራቺ ራቺነ ጀቻ ቱርተኒ ኮሜንቲ ጀለቲ ኩኑ አኒስ ቢፋ አክስቲ በሬዱ ቢፋ አጃይባቲ አቆዴ ወል ብረሲኒ ካዬ
siniif hojjedheetiin jira hundumti keessan koomentii jalatti raacheedhaaf meenshinii naa gochuun daggatiin akka raachee naa qaqqabu naa godhaan siniin jedha ammallee koomentii jalatti akka namni siniif koo barbaadan maqaa isaa koomentii jalatti naaf barreessan siniin jedha share copy link naaf gochuu moo irraanfatina garmaam Raj ijoolleen keenya baay'ee qabbatanii maal godhan cororsaa tokko birii miliyoona tokko jechaa jiru cororsaa tokko birii miliyoona tokko eeyyeen እንዴ ማሊ ጮረርሲቺ መንግስት ሰማያት ነመገሳ ጀቹ ረንደ ተካከስንቲ ኔነ ተቆሚቱ ሚሊዮን ሸንት ፍታ ማሊ ውጀንተን ሴናአን የሮጀል ቀባ jechuun amma kanatti kaastee raacheedha moo raacha kana qofa nutti himaatamma akkamitti kaasteedha amma akkamitti sii danda'ame wanta akkasii kun دفاتي فودي الراجل إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رب أنا فاتي منا ما قلنا قرسيت يا قفتان قول فوتمتي أكما يسيء من نما يسيء ربه ثم له أنا هاتيكو رجال التبار ما لي بو ربي سرعات يوسنا جبنا هاتيكو رجال التبار مال قليجا كنا بيا قفزايوات بوتيتون بيا كيا لبوكي يا وريكو ما يفهم بكن تايت لبوكي يا وريك مال يا دا والله إنا فكاتو أنا فاتي مال تقول تقدمي بالله عليك حرام حرام akkuma si uume nama si fuudhu isaa uumuun jedhu ati faatee sitti danatti gurba dhugaa rabbicha sitti danatti malee waa tokko wanta ta'e caaltuun hin jiru sargi akka kana gurra keessaniin dhageessaniin beektanu dhugaa rabbicha ኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ፍቅረኛውን በግል ፕሌን ወስዶ ታገብኛለሽ ብሎ ሰርፕራይዝ ያደረገው ወንድ እንግዲህ ፍቅረኛውን በደስታ እሺ ብላ ጥያቄውን ተቀብላለች ሴቶች እንግዲህ እንደዛ አይነት አፍቃሪ ይስጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ ሙሽሪትና ሙሽራው እንግዲህ እንኳን ደስ አላችሁ ጂዳጋይላ በገገሰኒ ሎዛ ከጨረፋቹ ቶኩማው ማኒ ቡልቲ ጃራቹ Oroota akkasii miti wanti kun qaanaa irratti fiilmii nu qaanaa irratti ilaallu malee isa jireenya isa dhugaa miti ishee akka namanne waan akkasii dhugaa rabbicha abbaa manaa keessanii walloltu laasin amma dabala si keessa biratte dabala harka si keessatti jedhe dabala isaan sun tikeetti wajjin ni cinqaman fudhatte ka raayyaanis mudii qabuu jalqabee moko akka bakkamii garuu gizechi dhugaa rabbicha irrigafa laafi dhe sana yoo arge qammasee kana yoo arge qammasee as bu'ee achitti bu'u irraa akkuma durbii yoo kolfite taphatteyyuu saaqettaadha namatti tolti irraa bareedayyuu rakkoon qabu irraa akka durbaa zimbiree kaayyaa saalu duruunsaa waa'ee jaalalaa haasa'u waa'ee achi qammasuu asii qammasuu haasa'u uummata dureensaa addunyaa akkasii keessa jiraatu garuu ana biratti dhiira osoo hin taane dhiira akkasii kun oduufaa jaallatu kuni ana biratti amala dhiiraa nutti himaa jirti amma dhiirri calluma jedhee kolfaa oolu dhiiraan jedhamu jedhaa jirti waan jaallannee kolfaa jirru sitti fakkaataa jira nuti tole innaan miti kan kolfaa jirru bakka kolfaan iyyi gizii kana dabarsina janneeti mala ijoollee makka kooti waxxaatee makka kooti jaallachuun barbaada soo ammammaatti bakka jiramtee nama taayipii kooti siin jedhu taayipii kooti amma argadhutti taayipii si barbaadaa jirti amma waaqayyo jedhee taayipii koo argadhe immoo yaa durbaa neerumtaa ijoollee godhachuun gaala qabachuun eebbadha seera uumaan kaa'edha yeroos immoo isin waamaa jechuudha. taayipii koon barbaadaa jira natti jettu umurii kanaan dhugaa rabbicha amma fiilmii jara kooriyaa ilaaluudhaa beeti dhiira jara kooriyaa fiilmii kooriyaa irratti ilaaltu asittiin argattu amma jara eegaa jirta miti amma jara Itoophiyaa keessatti dhalatan Orotaa mucaan kun maal jedhaa jirti amma dhaabittafna malee waa'ee wal fuchuu keenyaan jiru. Gaaffiin jaalalaa baraan kutaa torba bara dhugaa cirraash jalqabee gaafa jedhu yeroo baay'ee xalayaa namni walii barreessutu jira yeroo kutaa torba bara mucaa wayii jira mucaa baay'ee bareedudha baay'ee bareedaa jirne bakka namatti maraatu namni kamiyyuu argachuudhaaf ammoo inni siif maraata tureeras jechuun ijoolleedha jaalala ijoollummaan amanni jaalala sirrii miti. Yeroo sana xalayaa namna barreessa ture mucaan sun eessa geeraadha amma qoyaa dubbiidhuma haasofna dhugaa rabbicha amma mucaan sun eessa gee jira mucaan akka sana amma si jaallataa jiru amma jira lubbuudhumaan jira amma gudii kee kana dhagaa jira amalli si garuu akkam akkami qoyaati nutti himta ishee qobaatti akka kanaatti miti cadduma jedhati እዚህ በቲክቶክ መንደር በዘፈኖቹና በበርካታ ስራዎቹ የምናውቀው ወንድማችን እስጢፋኖስ አያቱ በዛሬው ዕለት ህይወታቸው ማለፉ ወዳጁና የቅርብ ወዳጁን አሁን ፎንቲ ካጋራው ቪዲዮ ላይ ተመልክቻለሁ።
የስቲፍ አያት ከእስጢፋኖስ ጋር ብዙ ጊዜ በዚህ በቲክቶክ ተመልክተናቸው ነበር። የወንድማችን እስጢፋኖስ የቲክቶክ አካውንት እንግዲህ እንደምትመለከቱት ፕሮፋይሉ ጥቁር አድርጎታል። የወንድማችን ስቲፍ አያት ነፍሳቸው ከደጋጎች ጎን ያሳርፍልን እያልኩኝ ወንድማችን እስጢፍ ጉርባ ከና ናምኒ ቲክቶክ ይረቲም ቤክኔ ጅራ ዘዴ ነመኑ ጉርባን ኩንስ ካን ዱራን ፌሜሲ ካንቴ አኮሳ ወጅን ሆጀታ ቱሬ አኮንሳ ኩን ሙዱዋን አዱኛ ከነራ ሀረቡ ቀተኒ ሩጀደማ ጀራ ረቢኒ ሰብሪሳ ሲፈከኑ ጀና ስላ ወንተኑ ጎኑ ሁንጅሩ ጀሱ አባቴ አባባ ይንክ ያጁ ይመክ ያጁ አናቦ ቢካንቴ እንጅፈነር ዱ ሂናፍቱ ምቀኛን ቢኔስ ገረገራን አከሰሬ ንድቱ ዱ ንጅበን ኤብሲምነር ፊጣን ባፍነር አከ ቡልቹ ደንደሉለ አዱኛት ኤብሲነር አዱኛን ኑቤኬራ ሁንደ ሳልፈችምነር መሰወን ባይ ሳልፈችምነር ቡዳኪያ ቁልቁሉኪያ አብሽር ይያደን ሲወጅን ጅራ ንብሊሶም ነከነ ጫላ አዱኛን ኑቤቴቲ አካ ኢትዮጵያ ሚቲ አዱኛ ቡልቹ ደንዴት አካ አፍሪካ ወገኑ ደንዴት አዱኛ ኑቤቴቲ አብሽር ይንክ ያጁ ሲወልኝ ጅራ ይዱን ጅሩ ማ ጎረረቆ ፈጎቴኒዮ ማደራ ረብቻ ናሙቺ ኩን በጋ ሆገና ወራናቱ ቴዮ ማለስን ተፈካታ ወሮታ ጃላላ ከሲ ፕሬዝዳንት ኬኛፍ ገቲ ቀቡ ጀናን ሆገና ወራናቱ ቴ ማለስን ተፈካታ አካያዳ ሃቲ ቁርባኑ ሲለጀኔ ሃቲ እስጢፋኖስ ኩኒ ሙሃዳ ከሚቱራኒ መነፈይ ቢቴ ፊቱሬ መነ ባይ በሪዳ ወይ ቢቴ ፊቱሬ ሰርፕራይዝ ኤርጊሳን ጎድ ኢቦደ ካላ ኡምሪን ሳኒ ከንደር ማጋ ቪዲዮ ምናምን መስራት ከጀመርን ኢቭን በጣም ረጅም ጊዜ ሆኗል። 4 አመት አይደለ አብረን ቪዲዮ ከሰራ 4 አመት ሆኗልና በ4 አመት ውስጥ እንግዲህ እማማኔን እንደ ልጅ ነው የምታየኝ አይደለ እንደ ልጅ ነው የምታየኝ ምን ምትለውና አሁን ዛሬ በጣም ትልቅ ነገር በጣም ትልቅ ሰርፕራይዝ አለ 2 መኝታ ቤት ገዝቻለሁ ማለት ነው። akkuma dhageessanii egaa mucaan kun ergi mana bitee fi kee lubbuun isaanii darbee jira. Addunyaa kana irratti wanti nu of dhaannu wanti nu baay'ee jiraanna jennee of eegnu hin jiru horoota. Dhuma fuwaazanaa jennee jiraachuu malee dhugaa rabbichaa inni takka kana cinqamaa jirtu jechuudha. Bor jiraachuuf duukee hin beektu. Bakka har'a bakka cinqii nu qabnu meemee al tokko dhugaa rabbichaa ofirraa buusne bakka refresh of goon. Waggaa kuma laman jiraatamu ka bakka amma yoomitti akkas cinqamamu. Waggaa 50 60 70 80 amma dhibba bakka yoo danete miti amma itti kana jiraachuudhaaf jenna amma inni kana cinqamu. መስጊድ ላይ በደረሰ ጥቃት ቢያንስ የ43 ሰዎች ህይወት ማለፉን ተገለጸ። ታዲያ ይህም የተከሰተው ሱዳን ላይ ሲሆን በመስጊድ ላይ ነበሩ እንዲሁም ደግሞ ህፃናትን ጨምሮ ቢያንስ 43 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉን ተገልጿል። ታዲያ መስጊዱ ሙሉ ለሙሉ በእሳት መቃጠሉን ተገልጿል። እጅግ የሚያሳዝነው ጥቃቱ በንጹሃን ላይ ነው የተፈጸመው። ታዲያ የሱዳን የዶክተሮች ኔትወርክ እንደገለጸው ከሆነ ጥቃቱ በንጹሃን ላይ መፈጸሙ እጅግ የሚያሳዝንና አረመኔያዊ እንዲሁም ደግሞ ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት ነው ሲልም ገልጾታል። ዋና መገዲሲሱ ከሱዳን ከሰት መስጊድ ጉዳን ተኮጉበት ይጅራ መስጊድ ከነ ጉባ ጅሩ ሙጀሩሞ ፖለቲካኖ ተበቃ ፖለቲካኖኒ የሩ ወለለኑ ከሰቲ በካ አከከናቲ ከንጀር ሩኩተኑ ማሊ ፈከቴ ቆፈን ቤግኑ አከው ማኒቲ ከውዳፍቲ ማለከቴ ፍቴ እምቤክኑ በካ ከሲ ከነ ሩኩተኒ አከው ማንሱን መንግስቲ ሰነቲ ከውዳፊ ዋና ከሲ ወጀታጅ ማመት ሚደጉማራ አብራዛዌ ኩዋኩካዳ ኦኬሳ ኢብሱ ነሙማራ ጆሊ akkasi eessa akka fidaa jirru hin beeku bakka dhufanii nu jedhaa jiru haa ta'u oroota simmoo akkasiin hin qabaanne koo beekaman maa inni koo inni isin hojjetaa jirtanudha akkamitti waxiin እንዳንቆ ከሰላን hojjetama ይሄን ሁላ ዶሮ ትጨርሳለህ ወይ አላውቅም ግን ለዶሮ ያለኝን ፍቅር የሚያውቁ ሰዎች ያውቁታልና በየቀኑ በላ እኔ በጣም ነበር ደስ የሚለኝና የዚህ ዶሮ ጣም oh my god thank you oh my goodness ቀስ እያልኩኝ ከናንተ ጋር ቢሆን እየተጠራራን እንጨርሰዋለን በጣም ነው ማን ቆይ ጀቹናማ በርበሬ ጉራቸቱ ጅራ በርበሬን ጉራቸው ጅራ ተኑቲማ አሞያ ከሰንማ ወላሌራ ሞያ ከሰን ወላሌራ amma dhiiga kan kee yoo marammaran ati dhiigi kee oromoodha maal jechuudha dhiigi oromoo jechuun oromooni akkatti yaadanidha oromooni aadaadha seenaadha afaani argaa dhageettiidha oromooni gadaadhaan bula malee gosaan miti gosa jechaan dhiigaan miti dhiigaan waliin lakkaan
warri akka faamiliitti wal lakkaa'uun jira. Garuu dhiigi faranjii amma tokko kan Jarmaniitiif kan Ingilizii tokko Jarmanii maaltu Jarmanii taasise afaan inni dubbatudha miti. Ingilizii maaltu Ingilizii taasise afaan inni dubbatudha miti. Suwiidinii maaltu Suwiidishii taasise afaan inni dubbatudha miti. Oromoo kan Oromoo taasisu afaan inni dubbatu aadaa inni ittiin bulu safuu isaati sammuu isaati. Oromummaan akka itti yaadaniidha malee dhiigan. Akkas taanaan ikkoo namoonni biyya kana keessatti guddatanis nu waliin tokkumaa jechuudha. Garaagarummaan qabanu jechuudha. Haasaa malee akka haasaamaa jiru hin beeku waan dooktar maal haasaa jirtu. Warroota tiiktookii irratti waan ilaalaa jirru keessaa inni guddaan maayini waan fukkuudha bakka tiiktookiin kun dhaabbatu kan hin jedhaa jiru dhugaa rabbichaa amma akkamitti namni qaama ofii quullaa tiiktookii irra baasa. Wayyoo. Iyyaa dabarsa. Yaa biyyaa qiyaamaan dhiyaateera waan qabdan mulichi godhaa nyaadhaa waan lafa kaatti hunda sanadha mallattooleen qiyaamaa baay'inaan mul'ataa jiru. Viidiyoo kana immoo sheer kooppiling duwiit godhaatii addunyaa waliin gaa salphanneerra jara kana wajjin shamarran jedhamnee xiqqaanneerra. Kuni baalageen barandaatti guddatte baalageen haadhaa fi abbaa ishee illee hin beekne an kanaa jechuun an qabu yaa biyyaa an kanaa jechuun an qabu.